Capek serta. Iya kalau Tidak ada sedang sambil iling sangkapan jadi kacang kawitin iling iling penguas iling becik. Tidak ada Rama seke truna truni sarang sami piantukan sampun nampak kadi panumaya iring kawitin pesangkapan duene antuk pangastun kare Om Swastiastu. Om Swastiastu. Panyubagya aturin tiang manjang ring ide sang yang widewasa piantukan sampun asa mapiceng cen kerahayuan. Ide dane sarang sami sadulung tiang lanturan yang jadi guningan indek di donaran cara ide dane ne. Saking pertama pamukah, saking kedua atur klinik patengan indek kasih truna-truna. Sane ketiga sambrama wacana kedian duene. Saking 4 saud ditaken, saking 5 pamuput. Nggih. Sane mangkin nglantur atur keliling saking dane jero patengan manuk ring jero patengan kalah atur. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semua untuk galasan kepijo untuk tiang. Ingin tidak dane seketuno sarang sami. Mengayang tiang ngayang ide kas duene. Ane kantun marupa jinah kadi puji. Suasana ida dane wenta den prajan iki duk den rahina kalungan sane sampun bintang. Samilahan kekirangin antuk perbae sane medal mekadi pengaci minta kupon nyawa serano rasikin pikiran ki rau kering melondre kas duene akeh pun 3,6 juta 500 tali rupiah. Urusan punika wah ring makin durungan wentan jinah sane medal utawi manggen malih diwanin jinah koduen darane kadi 3,6 juta 5 tali rupiah. Sejangkep nyane presida kacinga utawi kewacian ring lebihan sane sampun kemegel soang-soang. Inggih wantah asapunika sane wacian titiang sira seketruna sane metakian inggih durusan. Yang jero. Nggih durusan yo. Yang matakan kira-kira teman. Doane sareng sakaring jina, organisasi punika kaon. Sabun api jina duene sampai sira sane raksa. Patut pisan yang sampun tangan tanggal waning asa punika berkesami jinah duene mungkin ringban. Unapi udah dengan duene. Bentan malih. Nggih, enten-enten yang puputen antuk para sakti. Oh, sakti. Nggih, matur sok semua majang ring patengan.
duaning nenten wenten pitaken indekas utawi jinah duwene sane mangkin galah jadi katuring lian seke tuna duwene nggih. Nggih suksma untuk galah. Jadi ane krama sinaran sami seket runa sane wangyang tijang pengebagia atur tijang ring ide susunan maka sami antuk pengajaran pangastung kare. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiawasan ring punika tijang talar tiawas sampun miraga kocak wenten talar wima kare sane tiawasan sane jagi kesarangan oleh adik-adik miraga sane ring SD, ibu-ibu PKK, perjuru Banyar, miwah pramo pemilat. Inggih asapunika sane presiden atur tijang sane talar pinah ke untang bebawasan ring pesangkapan galah mangkin. Inggih yang tetap pramo santi. Om santi santi santi. Om Santi 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 Om. Matur suksma manjanging jero pian. Inggih sane mangkin lanturan tijang ring galah masaur pitaken galah ngebedalan pitayun utawi penambahan sepisane taler nyawis indek sampun katlarang oleh jero pian iwawu inggih lulusan. Tijang matur kidik jero kliang. Nggih, bisa. Tijang saking pengawit sampun jumpu ining siderening yang bulan masa Bali warsane makin. Iragaw pinako yawano patut sakitut mewah namiletin utawi berpartisipasi. Ining menang tijange dinten paro yawano kemanten. Krama baline makasami patut egar yang bulan bahasa Bali puniki. Napi malih ring warsa sane sampun dintang. Cukup tunang iragaw puniki kemudian pinako Jayanti Mepidato. Dados nyane miring sarengin malih mangdo sayan-sayan 5 basa baline. Jadi astun prado nenten pinako Jayanti. Inggih sepunika tut tiang. Nggih becik nika jero klian. Yang talar jumpu. Wenten nenten jumpu triki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tijang kidik mantan jero. Punapi nenten jam munafik. Tapi kau boleh hadiah yang para daunan. Yang mana tijang mangga wenten kaler. Agenda penentos, ongkos buruk riwah kepayas. Jadi astun kita bocor jangan anak senang. Talar nonton anak bagus, tapi malih nonton anak tiket. Ampun jero, iki kita nyambung kini indek pitakan beli made ada. Sedang becek lewasane lintang tijang oleh pihak kejayaan di Mabilanga. Irike tijang oleh hadiah merupakan piagam miwajina tunai saking desa wakilin suka tunai duit. Terus jane sampuran supaya ini becek termenang pastinya jadi boleh hadiah. Jadi aku neten je hadiah saling pihak ketujuan utamanya. Oh iya yang kendan pak sampun tijang sampun nenten sabar. Pacang pilih aja megak nonton. Titiang kidik jero. Nggih. Puniki titiang benten usul kidik. Titiang sampun mirago wau. Yening pinako Jayanti jagi mulihang hadiah. Ngelantur rado nenten dados Jayanti dados ene nenten oleh karis ngeuweun atur beli made ado iwau. Mangken bentan kidik pengenyuh titiang yening kejumpunin boleh jebos boleh utawi nentan boleh pinako Jayanti giring medalang kas rue kidik sat mako angen prabeo konsumsi mauruk pengedos prabeo pepayasan miwah ane tiosan punika Mawin ring semedon saka Truno
irago sane jagi ngwakilin darengin wimbo karo indapne punika pinakos sokongan saking anggol saka Truno sami. Inggih sapunika atur titiang Truno langkung lunas pangapura. Nggih, titiang lunas suratnya milih bos. Saning pidaken usul miwah pewohan duwene di wawu becik pisan. Samaliha akeh piraga titiang nyungkunin pewohan saking adat adi. Titiang newek taler jumpu napike wonten pitaken malih. Nggih, sane mangkin lanturan titiang antuk yakatan sang sane jadi wakilin nyarangin wimbakare ka pertama sapa sire sane wakilin nyarangin wimbakare sambrane wacana urusan titiang mesadia jero yen ning kacumpunin titiang pemanan nyarengin titiang sampun boleh merebong sareng Moklo Jayanti titiang pacang melajah sareng Moklo Jayanti sane sampun wanget 10 kali membasa Bali halus. Nggih, jadi catat tiang iki minab tiang samian sampun jumpu niki. Lanturan tiang sapa sire sane ngwakilin ngarenging wimakare jurat lontan. Urusan Inggih nawab jero penyarikan. Malih titiang matur. Ini titiang gandos mijuang, titiang ngaptiang ustadian untuk adi. Dumugi ipun sadia. nggih ring ketut adi sapunapi Nggih, tiang bersedia. nggih sampun catet tiang nggih. Lanturan tiang sapa sire sane ngwakilin ngarengin wimakare. Bebanyolan utawi tunggal urusan. Terima deh, kacang nyarengin untuk lawakan kita. Iya. Ini kocak, wantah wabu, kacang nonton Ramadan. Iya. Nggih, lunas uratian malih beli ada sampun catet tiang jadi nyarengin wimbakare bebanyolan. Utawi lawakan tunggal. Inggih dadane kramuska truno-truni sareng sami sane wangi angin titiang sane mangkin galah mawali katur ring jero kalian urusan titiang. Inggih suksuma untuk galah jero. Idadane kramus ketruna sane wangyang titiang yang kan membawa sendruene sampun mau pikole titiang ngaptiang dumun napi sane kesungkeman di wawu. Presiden ares memargian tar labde karya sidaning don. Titiang aturan suksuma majang ring anges ketruna sinalang sami. Truna langkung titiang matur pengampura. Terusan mangkin jero penyarik ning wacan pesangkap maneh. Nggih dedane kramus truno-truni sareng sami sane wangi angin titiang udek duwene di wawu presiden intete titiang sekali politik kali pertama kramus truno saya go nyarang wimbakare sajeroning bulan masa Bali di desa duwene wasit kali sang sane ngwakili nyarangin wimbakare pinakadi madirai wimbakare sabrama wacana ketut arti ring wimbakare nyurat lontar made ada ring wimbakare bebanyolan kali ketiga wenten pra dia suan kane saking kas ke trunene kane ke wahyangin ring sang sane wakilin nyarengin wimbakare. Iya sekali puniki atau titiang presiden penteran kesangkapan punika
Manawi dan wenten atur titiang sane nenten manut ring arse yang lunas agung lena pengampura juput yang untuk parama santi. Om santi 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 om. Om santi 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 om.